Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Salutor meuzidva d'amant Enora a radio Boa ur blijadur adkawit Juliette kazetenerez a kenurzirezer ur media enklask splan pis plan makaret reventol mwer. Niganzei hag un eventiev i bed ur labour douar hag un agro-industrier ibrer. Hag o yederet stank mad un douere, mad un traugenor Juliette. Mad je n'aura ganit. O ba kabidon. Un enklask neue eus oitant boudem bannet ar o lerien enklasket o ebet ar sevel tier savadurioù ar vord ur mour. Ya, un enklask savet gant Jérémy Spitglas a Denis Vanier a ra ar bilans registré a digen deus an artificializat douarou var aoudoubrez pe makarit ar betons zo belaket var an douarouze. Gant an enklask ebe diskoachet penoz ehel gwechouzo ar betonnerechou tremen drist da lezenou kiriekat en ur ober aoumad eus servijou ar stad. Padal, betonin eke bepre d'un doare dare ar vuez nevez da huminio dre vurzut. Lod o deus gwelet an niver o anezidi o vont d'an traum das da savadurioù newe savet eleiz. Hag ur garten a feuson eus o begroe ur war. Ya, ave just goudaret e plij kalzium o bar kartenou else, a ze unan deus ar vraouatout devid galot furchal dre ar munut an douarou artificializet var aoudou breiz a bez var ur vanden makarit 5 km. Neuze kit da velet ar pez zo bet savet e kichen o kumun da skouer. Din d'an dek vloat tos da bevar 1000 hektar a zoaro labour a naturel zo bet distrujet e kumunio an arvor evit bezak e rieket. Hag enol, naout regant deus an digwechou an antreo roet evit an eiltiez hag emer pers e kozad ar poblans. Kendal rambroman gant eventioù ar ral interesus gouillet piver a petra vroman. Bet werbet de glas kiror ar an dan zo i pen ur lobbyov ekonomikel a sevenadurel ibrer. A tchen, galoudus e ar potrat piwe neuze. Alain Glon e an o. Nous on ket an avezit an eo, mais den a zo e pen deus an Alain Glon holding. Neuze meur a embregerez avek avet iriandei en holding se, reuzo zo an avezet mat just a war gant an dud, da skouer ar chips ou bretz, ave kavet er gourma hajou, ekofeutr a zav pakadurioù adaouzet, pe tilis a ra sort mochis kornet neuze un diben pret gret gant riz. Neuze mammo kojel deus an embregerez braz davat. Ha ya ur seurt a penans e deit de vout chen galoudus. Krogara an istor pelzo savet ebet an ol embregerjouze divar an impaleriez agro-industriel bedastennet en ur prena hag adgwerza embregerechoual blavezhou pevar ugen. Drestol a drugarez d'an emporzia bleud divar loend. E daouvil nao e oa familh etez ar pemkant muiañ pinvidik e France hervez ar gelaouenn challenge. E renk daourant tri a tregont e oa gant ur binvidigez tos da kant anterkant million a euroioù. Ha neuze ur seurt ar familh glon el ur hitan laret ma meus komprenet mat zo i mesk ur pemkant pinvidikant pitaoudan e France. Ya, setu. Bon, alies peu vetchen bitaout un dut i kaver anehe i aferioù tu had o ar gant en ur lerbeneg. Ha neuze laret un penoze avet den aoutro glon. Ne ket disanvel, ouais, juste. Kavet ve an o Alain Glon er Panama Papers hag LuxLeaks, neuze goudaret d'an dielou be diskoachet deus an daouvroze a ziskouez penaos just a war ebe kuzet arant gant embregerechou european. Neuze touez an dokumentou be lennet gant splan ve gwelet ninke gwall skler obererechou an embregerez Genel S.A. a Finaferro. E daouvilugen ebe chanchet hent gant just a war Finaferro en ur brena an embregerez Genel S.A. deuet daveza an Alain Glon holding. Pa oa bekaset deus a Luxembourg betek bro France. Hag der mareze belaket Véronique Lebourge e pen an trao hag a zo mer Alain Glon a daoudenal deus ar familh. Ha neuze davat Alain Glon netche for piv bet politikel a sevenadurel ibrer. Nan gwire ur pen braz deus a lobbyou ekonomikel a sevenadurel vroman, kemer a rapers da skouer e klub an tregont, a bet e pen an enzavadur lokarn betek daouvil nantek. Dezo unan deus al lobbyou pen ou braz e breiz ave anavezet evit beza dres frankizour a tost da venouchou bro Russia. Pa oa e pen an traoù just a war Alain Glon,
Zo bet d'un an deus a reo deus kroget fiv ar bonnet du rue a enep d'an Ecotax e daouvil trizek. A bedouer bot neuze Juliette de glar neventilleu a bep sort un trao neue c'hoarveet vrodam de reliur seleuch neuze ge petra vo kroget. Ma enor a daosegañ e ouit peta e ar biomédia. No, oui, on se tampet. Ez zo ur gorzen vihan e plastek implije evit kas an dourioù louz. Ze an tamm o plastek ze, koch zo de zo pennour hag e vin adkavet aliez a war va an trezenou. Etre ar pem varnugen a vizu hag an tri varnugen a viz genver e bekavet ouzpen 5.000 tamm var trizek kumun e breiz, dresto le pen ar bet. Ze, douget ebe klem gant kumun plus an e hag ar gevredigez vigipol, me gant ma nekez kler tre deus plaerete ar zao tradur, deus plaerete an tamm o plastik, nekezur ez aio var rog an afer. Da skouer evel hini an tamm o plastek bien tre bekavet e fin daouvil tri varnugen e pen ar bet. Hag el liez doere zo de roeng a zivo d'un FNSEA. Ya, klem a ra ar syndikat, c'hoaz. Vezo ve re-kontrolet da laborerien douar. Ar pez neke gwall gwir. Vez un diel savet gant meur a vinistrerez bet emanet gant ar media kontekst, naoudre gant a pevarugen deus an tiez feurm, nink ebe kontrolet tamm ebet e daouvil tri varnugen. Hag a laborerien douar zo ralavech kaset direk ar justiz, kondamnet nebeut tre hag evelaket e plas douar eo disinvel do rastiza. Hag ur war ve kompliket bue ur laborezion doar a ze e liammet geuden energier hag ur paneleu hiol. Dres, analyse de bet peseurt kudennou ave vardro en agrivoltaïsme, vel ma vegret de ze. Un embant gret gant secret d'info var France Inter. Fruez usine evidant na ouza durioù da veri en energiez, met torpen braz evida laborerien douar. Diez e kaout a hempoez etre ar produit boued hag ar produit tre dan. Hag en un tudeo pellan ve anseet kontroleng muior ur c'helaouang a 8 bet de wile neuzen ar zu ur lerien Wikipedia. Ya, aze oa deus ur square matre, goudarit pagenou Wikipedia a zo moyen gant force piou skriva eno, mais sanset dre a reolennou be savet gant Wikipedia, e a rabat skriva divar on fen pe klask change trao var ur pagen Wikipedia ave fait divar on fen. Da square, mais ninket da diver katitourou divar pagen Wikipedia splant da square. Neke sanset neke mat d'ober. Mais ar pez on eus gwelet gant on daoulagad lem a drin da pagen Wikipedia et ar pez zo begret gant Patrick Le Fur. A zo dilena deus pen ar bet e kuzul ran vo breiz ezel deus ar vodadeg vroadel pe Rassemblement National makarit. A etrenedelek hag ar bloan eve, just a war, ebe skarzet pem gwech titourou var pagen Wikipedia Patrick Le Fur gant un den dre internet an vet Patrick Le Fur. Ze, bon, neke dre a reolennou kemese. A ze ve gwelet aliez a war. Embregerechou o klask diverka titourou un tamm penoz luziet divar ben saout radioioù pe kudennou justice gant tud a labour evident an embregerechou ze. Mais bon, sanset eve tud Wikipédia a ze evit kontroli an dra a just a war e begret ur galv a enep da Wikipédia gant Elon Musk deus ar stadioù unanet, just goude bez a laret eve soutenet gantañ ar strolad politikel deus an tudioù pella e bro Alamagn an AFD. Ar c'hoaz nevezo ebe tro an Heritage Foundation think tank tost da Trump d'ober ur galv evit ma efe taget an dud o skriva evit Wikipédia just a war. Ur zel war lizer ke Lois Plan gant Juliette Cabasso-Roger. Mozit vaz marse peus klebekonz hag ur médecine Pierre Philippe d'un ouen nani ketan de voudjulet efedeu en hydrogène sulfuret ar un dud laboradare et trumadeu en urgenceu makara de lannuon a groiden doe ar droen danye wank ervle adouidjen marvet a gariwe delse un marv en hospital de heul redaden ar un drezen lan a vehinglas e 1909 a poirudjen oe.
Il y a un event var doserioù neuze braz ar Beijing Glass. Goulennet en doa un autopsie neuze bloavechou pe var agen, a biskoaz ebe roet dean disar an d'ar nevel. Neuze tre gont va goude, e ma be kadarnet gant jugeri Sant-Briek, e oa be distrujet d'an desten autopsie dek vlaso. Komzet d'an eus gantan, neuze kit davelet var splant pikorg evit gouzout hira. Un trawe konzer aziarne a rubrikennement ur c'hoarvez nebel d'oram. Moyens odeur mondet de glace hiror ma fotor a tchemer per entabut foran. Chetu un nebod ragtreseu laket arvel geski payaz plan. Ya krogom gant Sant-Briek. Ur aktrez evit lakad ar resker da adveva zo gant ar ger hag an embregerez ur babreiz. Galarid re hali var a labourioù raktreset petek an un var nugen a vis c'hwevrer. Ma a digore un enklask foran ewe avet la ragtres locentas I hanternos djuina dema. Ya, betek an un var nugen a vis c'hwevrer zo digor an enklaskement. Raktreset ebe ober chanchamanchou steun keriekat pe plan lokal d'urbanisme egalek makarit. Evit guirekad hag e rumet mad an tachenou douar hag evit gwarezi hag welad stad ur sterik dour. Hag ur ragtres paneleuiol zo e l'heureux. C'hoani deus an embregerez EPV l'heureux sevel ur greizenn panennou eol. An enklask foran zo digor etre a lun tri a vis c'hwevrer hag ar gwener 6 a vis meurs. Muur aziar un ragtreseu industriel bremañ. Ya, un nebeud zo, da skwer e zingzag lokrister morbihan ebe ragtreset asten mengleuz kouetlor deus daouigen devezarat. Un enklask foran a vo betek an trizek a vis c'hwevrer. Mo peus c'hoant da go da listenad abez deus ar ragtreso industriel al kit var a lerien splank.org. Hag evibou un eventilleu hag ur media enklask splan, yeus un deiate reve de rouillet de hiror aziar ur per ur c'hoarvez aveidor ewe Juliette. Ya, ar bizman ebe skipaiz plant betek Brest evit festival longueur d'onde hag an emgav da zont neuze evo e Sant-Malou ar vechman d'ar pem a vis c'hwevrer evit festival étonnant voyageur. Kozvo deus penaos e buez var amechou gant Inès Leroux a Juliette Rousseau. Buezet vo an eskem gant Julie Lalouette Geffroy, Hervé Diaweg, La Grande Passerelle da Heather Nose. A gandeiz var l'er evo kiniget splant gant Pierre-Yves Bulto et Levridi Kevelouri, La Maison qui pousse et Castelline. Hag ur bredegen vo ar razetenang lerriel. Ya, ez an nazer evo d'ar pevarzek a vis meurs. Aozet evo ar brezegenze gant kevredigez les pieds dans le paf. Sami Archimède a zo kazetenner evit splant hag Anthony Torzek a zo kazetenner evit mediacité a eskemo divar ben ar sujetze. A Sami Archimède a vo gwelet c'hoaz e donez d'an triwer a vis c'hwevrer. Skignet evo an teut film Toxicili, be savet gant François-Xavier Destor, divar ben saout tradur unan eus uzenou pétrole Brassa et Europa. Un eskem evo da houde etre an dud hag ar gevredigez a deze derpe. Hag eveit da chiu evo Nicolas Legendre e Calac. Ya, da an triwer a vis c'hwevrer neuze evo evit eskem gant an dud goude beza gwelet ar film Tu nourriras le monde et cinéma Calac neuze. A vo, da gar un disar sa vo kloze de rubrikennement, niweni I compagnonner Juliette Cabasso-Roger. Juliette Huizeui kazetenerez a kenurzierez ur media enklask splan, hag ur blijardure avedam outet jemer avibou doere hag ur per ur c'hoarvez ar vroman ar un temeu agro-industriel. Ma fotor meuzud vat harpang ur gazetenerion a kazetenerezet a enklask ar un aferieuse e halet roang ur blanc de he amandet de vilet hiror ar splan.org. Merci braz d'ur Juliette, bet hag ur miz manza. Merci Braz.